Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1, tubanje kubifuriza umunsi mwiza wa Pasika kuri mwese kubayizihiza ndetse n'abatabonye uburyo bwo guterana uyu munsi bitewe n'impamvu zitandukanye. Dukomeje rero no gutanga mpore ku bwoko bwacu buri mu bihe bigoye by'intambara muri teritwari ya Fizi ndetse n'iya Uvira, cyane cyane mu karere gakikije Minembwe, imihana ikikije Minembwe ndetse n'imihana imwe n'imwe yo mu karere k'Indondo ya Bijombo. Njye mugiye kubana nitwa Nkomezi James, iyi ni Kabara TV1 kandi tunabiseguraho nyuma y'igihe kirekire tutaboneka, twari dusa nkaho tutakiri gukora ariko tukaba twagarutse. Amakuru rero yo kuri uyu mugoroba wo kuri iki cyumweru aribanda mu karere k'Indondo. Imirwano rero ku munsi w'ejo ku gatandatu yongeye kubura mu bice bya Haut Plateau y'Indondo ya Bijombo, teritwari ya Uvira, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage ndetse n'amasoko atandukanye aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026, aravuga ko uyu munsi rero nta mirwano yigeze iba, nubwo hari amakuru yagiye atangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Gusa ku munsi w'ejo ku gatandatu waranzwe n'imirwano ikomeye muri kariya karere k'Indondo, cyane cyane mu bice bya za Mitamba ndetse no mu bindi bice bikikije ibyo bice. Nyuma rero muri ibyo bice aho umwanzi abonye ko amadubu ndetse n'intare za Sarambwe zikomeje kubakubita nabi bikomeye, bahise batangira gukoresha ibitero byo mu kirere, aho bagiye bakoresha drones. Ariko kandi amakuru akomeza avuga yuko nubwo bagerageje gukoresha amadrone ubwayo ataje kubahira kuko baje kwisanga birashe ubwabo. Andi makuru yamenyekanye kandi atariho ivumbi naho ingabo ziturutse mu gihugu cy'u Burundi, zirimo izivuga ko ziyobowe ndetse zigakorana bya hafi n'uwahoze ari umuyobozi w'umutwe wa P5 Kayumba Nyamwasa, hamwe na Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana. Zikaba umunsi w'ejo ku gatandatu zarageze muri aka gace ka Bijombo zivuye mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo kurangiza imyitozo bakoreraga cyangwa bahabwaga n'igisirikare cy'icyo gihugu tuvuze haruguru. Amakuru avuga ko izo ngabo zaba zinjiye zifashijwemo n'umusirikare w'imvukire y'umurenge witwa Koloneli Alexis Nyamusaraba ndetse na mugenzi we Koboyi, bavugwaho kugira uruhare mu kuziyobora mu nzira zifasha izo ngabo kugira mu duce dutuwe n'abaturage mu bice bituwe by'Indondo ya Bijombo. Andi makuru ataremezwa n'inzego zemewe avuga ko umubare w'izo ngabo ushobora kuba uri hagati y'ibihumbi 4 ndetse n'ibihumbi 5. Hari andi makuru y'uko hari intwaro n'ibikoresho bya gisirikare byari byarateganyirijwe izo ngabo byangirikiye mu nkongi y'umuriro bivuga ko yabereye mu kigo cya gisirikare cya Musaga mu Burundi muri iki cyumweru turangije. Mu gihe rero imirwano ikomeje muri ako karere k'Indondo ndetse n'umutekano ukaba utifashe neza, abaturage benshi bo muri iyi mihana irimo Rumamfura, Tahiro no kwa Gaparaki biravuga ko bamaze guhunga imihana berekeza mu bice bitekanye birimo Bijabo ndetse na Kirumba, bakomeza berekeza muco hagati, dore ko ho hakiyobowe n'amadubu ndetse n'intare. Naho amakuru yatanzwe ku masaha y'amanywa avuga ko interahamwe ndetse n'izo ngabo zinjiye mu baturika mu muhana wa Kanogo batwika amazu aho ni mu bice bya Murambya, ari ibinyoma. Cakora abaturage ba Murambya nabo ndetse na Nyakirango bahungiye za Kirumba. Amakuru avuga ko Kajembwe yose irimo umwanzi kuri ubu ari ukubesha, ahubwo umwanzi ari kwa Nzamwita. Ariko kuri ubu amadubu niyo akiri hafi muri Kajembwe yose. Uyu munsi ku cyumweru nta ntambara yabaye nk'uko twabivuze haruguru. Amakuru akomeje gukwirakwizwa ko Murambya yatwitswe, mumenya ko ari ibihuha ndetse zikaba na propaganda z'umwanzi, dore ko umwanzi witwa Kagara akomeje kuba umuzi mubi mu bwoko bw'Abanyamurenge no kwishimira ibyo ababyeyi babo ndetse n'abavukanyi babo barimo gukorerwa na leta ya Kinshasa ndetse ifatikanyije n'igihugu cy'u Burundi, bica abaturage ndetse baganasahura ibyabo.
ariko tubibutse yuko nubwo ibyo babyishimira bazakorwa isoni ubwo tuzatsinda tugatsinda urugamba turutsindanye ishema. Umenye ko ari ibihuha kandi ari ibinyoma byambaye ubusa. Nubwo ibitero bikomeje kuba byinshi mu karere k'Indondo ya Bijombo, umutwe wa MRDP Twirwaneho uvuga ko uri mu bikorwa byo kwirwanaho hagamijwe gukumira ibitero no kurinda abasivili. Ukomeje guhangana no guhagarika ibyo bitero bikomeje kugabwa mu baturage b'abanyamurenge b'inzirakarengane. Amakuru ava mu gace k'imirwano agaragaza ko umutekano ukomeje kuba muke, aho imirwano igikomeje mu buryo bukomeye, nubwo kuri iki cyumweru nta mirwano yabaye uyu munsi cyangwa ngo yumvikane no mu tundi duce. Impande zihanganye zo ziracyari mu buryo bwo kurebana ijisho ribi, ibintu bituma impungenge z'umutekano zikomeza kwiyongera mu baturage kugeza ubu. Inzego zibishinzwe ntiziratangaza umubare wemejwe w'abamaze guhitanwa n'ibitero, ariko icyakora amakuru atandukanye ava ahabereye imirwano akomeje kugaragaza ko hari igihombo gikomeye cy'ubuzima bw'abaturage ndetse n'imitungo yabo ikomeje kunyagwa n'umwanzi. Ibi bibaye mu gihe impungenge ku mutekano mu misozi miremire y'umurenge, cyane cyane mu duce twa Minembwe n'inkengero zaho, zimaze igihe zigaragazwa n'abasesenguzi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, bavuga ko umutekano muke ukomeje gufata indi ntera. Hari kandi n'abavuga ko hashobora kuba hari imigambi ya politike n'igisirikare igamije kwirukana abanyamurenge muri utu duce dutandukanye tw'akarere k'Imurenge. Icyakora ibyo birego bikomeje guterwa utwatsi n'inzego za leta birebwa, zivuga ko nta shingiro bifite. Abasesenguzi bavuga ko iyi mirwano ishobora kurushaho gukaza umutekano muke mu gace ka Plateau, cyane cyane mu gihe hakomeje kugaragara imikoranire ivugwa hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo z'u Burundi, nubwo bimwe muri ibi bitaremezwa ku mugaragaro. Tubifurije umugoroba mwiza. Iyi ni Kabara TV 1, nitwa Nkomezi James, turakagaruka.